Moja ya vitu ambavyo ni vya muhimu sana katika maisha ni kibali cha Mungu. Kibali cha Mungu. Kibali cha Mungu ni ruhusa ya Mungu. Ni go ahead ya Mungu. Ni tamko la Mungu la kukuruhusu kwenda mbele, ama la kukuruhusu kufanya unachokifikiria kufanya ama unachokusudia kufanya. Mungu anapotabasamu juu ya jambo lako, Mungu anapoleta upendeleo kwenye agenda yako, amekupatia kibali. Kuna mtu unaweza kukuta ana uwezo, ana elimu kubwa, ana uwezo mkubwa, ana ushawishi, ana connection, ana kila kitu, lakini hapigi hatua. Pamoja na sababu nyingine yoyote inayoweza kuwa, lakini huenda ikawa amekosa kibali cha Mungu. Unahitaji kujenga nyumba, muombe Mungu akupe kibali ujenge mahali hapo. Issue sio kwamba una kiwanja, una hela zote, una ramani, hapana. Unaweza kuwa na hivyo vyote, lakini kama Mungu hajakupa kibali, utapata matatizo. Unahitaji kuoa, kuolewa, muombe Mungu akupe kibali kwa huyo mtu. Muombe akupe kibali. Si kwamba huyo mtu ana tabia mbaya au vipi. Anaweza kawa na tabia nzuri, ni mtu mwema, hata ni mtumishi wa Mungu, lakini Mungu asikupe kibali kwa huyo mtu. Unahitaji kwenda kumshauri mtu fulani, muombe Mungu akupe kibali, akuruhusu kwenda. Kwa nini? Anapokupa kibali, unachoenda ukifanya kitafanikiwa. Unahitaji kuanzisha biashara mahali fulani, muulize Mungu akupe kibali. Unaweza ukawa una mtaji wote, una kila kitu, umepata location na nini, lakini muombe akupe ruhusa ya kufanya hicho unachotaka kufanya. Kibali cha wanadamu ni kizuri, lakini hakikisha kibali cha Mungu kimetangulia. Kibali cha Mungu kikitangulia, kikiwa cha kwanza, cha wanadamu ni hakika kitafuata. Kwa usihangaike sana na mambo, hangaika sana na kibali cha Mungu. Hangaika na kibali cha Mungu. Kweli Biblia inasema wakati na bahati wapata watu wote. Lakini nakwambia kibali hakiwapati watu wote. Kibali huwapata wale wanaokiomba. Daudi alizungumza katika Zaburi ya 19 ubeti wa 14 ya kwamba maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako Bwana. Kwa hiyo nawe muombe Mungu akupe kibali. Tutakapokuja wakati mwingine, nitakuja nikikuorodheshea mambo ya msingi ambayo lazima uyaulizie kibali katika maisha yako. Mungu akubariki na akupe kibali katika maisha yako.